संदोक्चरिबसे आकाशवाणी इम्फालदगिनी हजे एल की पुंग तरे मखाई तारे मणिपुरी दा पाउ ताबिरसे आकाशवाणी इम्फाल निंगथोखोंगजम सुनी न पाउ पाजरी अहंबद मरुइबा पाउ मुख्यमंत्री नोंथंबम बिरेन सिंह न हाइदे राज्य से कोविड-19 लायेंगनबगी मतिक चाबा फैसिलिटी लेरे मणिपुर दा हौकिबा नुमित मंगाने असिदा कोविड-19 पॉजिटिव ओइबगी चांग हंथरकपा उरे नोंगमदा पॉजिटिव ओइबा मी सिबगी चांगसु तरागी मखादा लाक्ले अमसुंग लेबाग असिदा हौकिबा नुमित 59 दा ख्वाइदिगी नेमबा चांग ओइना ngarang कोविड के अनोबा केस लाखमा लिसिंग कुन थेंगनकी कोविड-19 लाइसेट की येंगलगा मियामबु खुदोंगथिबा थोक्तनबा चेक्सिन लेबिनबा अमसुंग मखाद पिजरिबा नियमसिंग असि ngang चटपिनबा हाइजरी मीपुंग खुदिंगमगना सुंगसोय सोयदना फेस मास्क उपियु मी अमगा फुट तरुक लामना लेबियु खुदसा अमदि माइ मी तोइना हामदोक्तुना तरुतनाना थंबियु मीपुंग खुदिंगमग सुंगसोय सोयदना कोविड की वैक्सीन काथोकपियु कोविड कमरी लेनबा पाउसिंगिदमक नेशनल हेल्पलाइन नंबर 01123978046 नत्रगा 1075 ता फोन तौबिबा यागनी कोविड-19 दगी ngakthoknaba tangai fadaba chana kanglon sin ngakna chatpinaba मणिपुर विधानसभा की सदस्य थोक्चोम राधेश्यामना अपील तौरदुना हाय मियामबु थोक्चोम राधेश्यामना खुरुमजरी नुंसीजरबा इरेसासिंग तमथीरबा कोविड-19 लाइसेटतगी कंजनबीदमक अखोय अमुक हन्ना सेक्शनबगी फिरेट लौमिनारसी कोविड की वैक्सीन सोयदना काप्थोकपियु फेस मास्क सोयदना ओपियु मी अमगगी मरक्ता फुट तरुक लापना लेबियु हैंड सैनिटाइजर सिजनबियु हैंड वॉश नत्रगा सापोन सिजनदुना खुद शेंगना हंबियु लाइसेट असिदगी ngakthoknaba matam matamgi laingakna piba tangai phadaba satna kanglonsing अखोई खुदिंगमकना ngakna sabinasi section ba haibasina लाइसेट असि संघनदनबगी ख्वाइदगी फरबा पाम्बैनी मियामबु अमुकहन्ना खुरुमजरी हौजिक मपुंगोइबा पाउ मुख्यमंत्री नोंथंबम बिरेन सिंह न हाइरे सरकार न मरी लेनबा ऑफिशियल सिंह अमदी मियामग पुन्ना होनमिनबदगी राज्य सेदा हौजिकती कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा मियोय सिंह लायेंगनबा अमदी मसी संदोरकपा थिंगनबा मतिक चाबा फैसिलिटी सिंह लेहनबा ngamle मांगना हाय इम्फाल की जेनिम्सता वेंटिलेटर यावबा आईसीयू फमुंग हुंबुद्रा अमगसु हापचिनदुना अथुबा मतमदा सिजनबा हौरगनी मसिगी मथक्ता आईसीयू फमुंग कुंथ्रा अमगसु अथुबा मतमगी मनुंगदा हापचिनबा होनरी राज्य की जिला खुदिंगमक्तसु आईसीयू फमुंग तरा लेहनबा सरकारना थौरांग तौरी इम्फाल वेस्ट जिला की कांचीपुरदा आइलैंड कोविड केयर सेंटर हांगदोकपगी थौरमदा वा ngangbada सिरिबिरेना हाय लाइसेरसिगी अनिसुबा वेब की हौरकपदा राज्य ऑक्सीजन वेंटिलेटर आईसीयू फमुंग चिंबगी अवाटपा कया मायुकनरमी मुख्यमंत्री न हाय हौजिकती राज्य ऑक्सीजन सिलिंडर अमसुंग ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर स्टॉक तो मरांग कायना लेरे आईसीयू फमुंग की मसिंगसु हाना 90 रोमदमक लेरमबदगी हौजिक सनी दे हेनगतले सिरिबिरेना मखा ताना हाय चलिबा था सिगी मनुंगदा इम्फाल की पोरोमपाता किलोमीटर कुनगी लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन क्रायोजेनिक स्टोरेज टैंक अमसु थमलगनी मसिगा लोइनना राज्य ऑक्सीजन की अवाटपा लेहलरोय ngarang hangdokiba covid care center asida phamung humpurom laigani amasung masigi tangkhai amadi sahi tara manga gi makha da leba angang singi da makha tuna thamgani center asida covid na naba oxygen darkar leba anaba sing layang nabagi da mak oxygen concentrator sing ju thamlagani manipur da hokiba nimit manga ni asida covid 19 positive oibigi chang hantarakpa ure junama da sample lising manga satret kun test tobada सात्रेट मब्रुदानी पान पॉजिटिव ओइदुना पॉजिटिव ओइबगी चांग चादा 13.5 मंगा ओइखी जून अनिदना सैंपल लिसिंग तरुक चंगा कुनिथोय टेस्ट तौबदा लिसिंग तरेट 19 पॉजिटिव ओइखी पॉजिटिव ओइबगी चांग चादा 13.8 हंथरखी जून अहुमदा सैंपल लिसिंग मंगा चात्रेट हुंबुतरे टेस्ट तौबदा मियोय 719 पॉजिटिव ओइदुना मसिगी चांग चादा 13.3 ओइखी जून मरीदा सैंपल लिसिंग तरेट चाटुक मरफू मापन टेस्ट तौबगी मनुंगदा चात्रेट मबुदा माथोय पॉजिटिव ओइदुना चादा 10.2 हंथरखी ngarang sample lising ni pan sani kun mapan test tobada mioi chate tra taret positive oiduna
पॉजिटिव होबगी चांग चादा 9.7 हंथरखी राज्य की कोविड-19 कमन कंट्रोल रूम नगरांग नुमिदांग वरम थोकिबा चेरोल मदा हाय हौकिबा पुंग 20 कोविड-19 दगी नाबा फदुना होम आइसोलेशन द लेबा मियोय 993 यावना मियोय 790 डिस्चार्ज तौखी गरंग अनोबा केस 733 थेंगखी मियोय 9 सिखी मसिगा लोइनना राज्य सिदा कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा लेखिदबा मिगी मसिंग 952 सुरे हौजिक राज्य सिदा एक्टिव केस 9,933 लैरी नाबा फबगी चांग चादा 35.9 लैरी कोविड-19 लाइचना सिंगरप खुदिंगमक थेंगनबा सरकारना पाइखत याबा थबकसिंग पाइखली लैना सगी ngaktongnabagi khwaidagi maruiba thong amadi miyamda achuma paw ningthina khanganbaga loinana haksel amasung yaifyombal matraloina piba sexual thawrangsing adu mapung phana ngangna chatpaibasini laitadasi thengana paikatpa thawrangi sarugam oina kendra amadi rajya sarkar singna miyamna hanglakpa covid-19 ga mari na bagu hangsingi pawkhum pinanabagi damak helpline number sing hangdokle women and child development mantraloigi child helpline number 1098 Social Justice and Empowerment Mantraloigi Senior Citizens Helpline Number 14567 amasung Psychological Support Helpline Number 08046110007 Rajya Sigi Helpline Number na 038524116668 amasung 1800345381 ni NGO Sangatna mamang thada loan saukiba COVID-19 Wellbeing Center to masigi toll-free helpline hangdoktuna COVID-19 laisaki matangda miyam amadi frontline workers singda counseling amasung pungning wakhagi oba mateng pangnaba chongthorakli masigi number na 01141198666 ni miyam amadi COVID ki frontline workers singna toll-free number asida dial tawduna numit khudingi ayuk pung 10 dagi nungthil pung 3 phawbada counseling amadi pungning wakhagi oba mateng lobo yagani hairi tabiriba pawasi akaswani imphal dagi ni lebagas de khwadi ni nemba chang daw kibu numit yankhai ni gi manungda ngarang covid ki anoba case lakama lising kun thengna ki numit ma pani thanga thanga na covid ki anoba case lak ani gi makhada lekhi haksel mantraloina hai hokiba numit kulum doinya sida na bagi chang di phagalapagi chang ni hele Imphal ngasi phungba pause singi mareba pausingi damak hauji wahengbam Washington laire Washington Thagatari suni COVID ki phibam khara phagalakpa Mukhyamantri na COVID care center hangdokpa amadi measure amana miyoy ama nomaina kaptuna hatkibagi pauna ngasi Imphal phungba pause singi maroiba pau oiri Manipur da pung 20 da miyoy 733 positive oikiba positive oiba mi mapal sikhiba amadi anaba 790 naba phakibagi pauna pongnaphamda ahanba headline tawduna phongli pawasi morning bell Manipur mail amadi Shanghai Express Manipuri dasu headline pau oiri pawasi ga loina Isel Express ta positive oibagi chang singthani ngai oina hanthare naharogli thogdangda ngarang di positive tagi recovery na henkre People's Chronicle da numit kunma panni gi manungda nomada sibagi chang taragi makhada lakle haiba pausing asi headline da phongnari Mukhyamantri Nongthambam Biren na Imphal gi Kansipur da sahi 15 gi makhada leiba angang singi phamung kunthra yauna punna phamung humpu leiba Island COVID Care Center ama hangdokhiba amadi thoramda Mukhyamantri na haikiba waphamsu pause singda headline tawri COVID Care Center hangdokhibagi pauna pongnapham huyelan pau Shanghai Express English Manipur Mail Isel Express na tingbada headline tawri aduga Mukhyamantri gi wafam Manipur da haujikti COVID-19 layeng nabagi facility ningthina leire haibasina Shanghai Express Manipuri gi ahanba headline pau oiri irei paktana COVID ki anaba layeng naba machak mathum matik chana leire oxygen wat padagi mi siba leire roi naharugi thogdangda oxygen gi awat pa leigani haibagi mi painingai oide pandemic asida miyamna mi paibo pokpiganu aduga sanale paktana COVID ki ahum suba web thengnana ba siam sari haiba Mukhyamantri gi wafam singasi headline tawduna phongli Assam Rifles ki measure amana nongmaina kapada miyoy ama sire kunja singna gari ani nongmai ani mai thadokre kenaba measure police na fare laikhirabagi imungda lupa lakh 10 piragani haiba pausu huyelan pauda ahanba headline tawduna phongli Imphal Free Press ta Army measure na kunja kaptuna hatkre police na thijilgani headline piri aduga morning bell dana pawasi ani suba headline tawduna phongli Shanghai Express English ta ahal oiriba singdi Delta COVID variant tagi ngakthoknaba vaccine gi ahum suba shot ka padarkar
lấy ra bây giờ hay bà bảo anh ấy sẽ phải lại đập phong lì suni Thagazari Washington Loichilakpada COVID-19 dagi ngakthongnaba face mask uppa fu taruk lamna leiba khutsa amadi maimi tarutana na thamba haiba achamba thong ahumasi ngangna chatpinaba amu hana ningsingjari aroibada maroiba pau amu Mukhyamantri Nongthombam Biren Singh na hairi rajya sida COVID-19 layengna matik chaba facility leire Manipur haukiba numit manga ne sa COVID-19 positive oibagi chang hantarakpa ure nongmada positive mi sibagi chang su taragi makhada lakle amasung Lebaga sida haukiba numit yankhai nipani da kwaidigi nemba chang oina ngarang COVID ki anoba case lakama lising kun thengnaki pauloi dere